Hello TUNI Kuki News in JOUSEU na bon chavin lem na hivin TUNI 24 February 2026 ahita in tunin zong igam sungova thil dan ho aban in hin seikit noitin thil dei lo ta igam sungova hi alung zeng ta in hizi chun Kuki cha te hi I kha phat mong neu khat ching thei ta lam izo nova kalson phat na hi tai ti hi neu cha iga sei theu hin tin TUNI a hi Leplen Village Authority in Sana Kaitel Village Authority ho thupon chu don butna ananei tai ti hi mu ai in ngi chi chung chang ho in sei hoi tin chule TUNI chan ge ya hi I chan ge ya tangkhul ho hin ki got na anei vam I chan ge ya pan ala vam ti ho chong hi hin sei hoi tin chule center in zong IDPS ho Kuki hi hen MITE hi hen in sang ngalang kasa pi ding a hitai ti a approver a hin bol tai ti ho chong hi mu a hin I chi chung chang ho hin sei hi tin chule igam sunga da ta thil so ho chong omin hi che ho chong hi aban nei cha update hin bol de wa hi tu hin I topic ngwa I lut masangovin point li ka sei no men Kuki cha te hin tu le tu a I demand hi SA a hi in SA chu political solution a muding ti a hi in political a atuma ki vai pu ding ki vai hop na zo si MITE no ya ta lo ding MITE government to achom choma ki vai hop na hi ta ding sumle pai center a ko na ahung zong le direct nga Kuki cha te gam sung ahung lut thein ding ti a hi to gon ke nei ai tain TUNI chan ge MITE hon ei bol ho ga velo chen hospital thu pi ta hi hen thim jil na lang hi hen ai pi lang hi jong le government a ko na thil pha chom mi pi a dinga thil pha chom hung jo se hi ama hon agam sungu 650 square kilometer sunga he akoi na ding a het lo ta chu akoi na ding a het lo pha nova na university khat sa ding ti hi Churchanpur district langa ahin hin lut kha wa hi atang cheng hi velo chun ei ho Kuki cha ten TUNI a jong hi idam mo hi hen thep na chi na jilding ti jong le igam sung mo nga mu ding lo MITE gam sunga ki hlei jing a hi ahin la tu a gal ihin to wa patna hi I chan ham khat igam sungova khanto machal na hung ta cho factory za chom hung ta institution ho jong I chan ham khat na masanga sanga hung khang to ta center a ko na exam bolding a hi jong le online a bolding hi jong le igam sunga hung ta cho hi I chan ham khat na Kuki cha te I khan to na khat wa hi ti chu point khat na iga sei theu hin tin hi che ho hi velo hen Kuki cha te tu a bon SA ki munai lova khat le khat atum tuma iga ki vai hop mai wa atuma an kong in so wa hi le I chanam khana igam sung ahung khan to thei ai le chun government tha ide wa ki vai hop na tum tha ide wa hi le alui pa chu sut hlautin alui pa chu peimang hoi tin van tha a chu ki van hi te ti hi point khat na hi han lang ani na a chu a hi le mi pi lungdei bang na mi pi lungdei bang pot hen itiu le mi pi lamkai su hat ding ven bit ding na mi pi lamkai chu koi ham tu le tu a hi velo han I lamkai ho lung thu inati vin lung thu a hi thum hi hi chi lung thu ho jong hi sei chim tho a hi tai alang khana chu MLA ho a hi vin eizo do apango a hi tain aban le alang khat langa SOO ho a hi vin TUNI a CSO a kinep pi penu KZC a hin hi chi KZC a hin hi chu ho thum pang khoma chu lung thu ti a hi nampi kong anatol a hin la hi chila a hi SOO le MLA hi pang khom hlona Ita so inam ahin zo do tao so ahin zo do wa KZC in TUNI a social boycott MLA ho so abol khum wanga chu
hi ding banga hi thei lo chu na hi thei ta lo chu aji chu lung thu khat sanga chu lung thu ni ahung ki thu kop pha na chu lung thu ni chu hung hat jota chu ahuti a hi le chun tu ni a hi mi pin i dei chu mi pi lung dei banga lamkai hon vai hom hen kiti hi chu ai wanga tu ni a hi i mi pi hin zo do a pang i lamkai ho hi ki thip chat i macha ki bol ngam talo na i macha ki bol ngam talo adi se na kampo pi district lang hi chat talo chu cycle lang chu niau cha ahung yaw naw chu a hi wanga kampo pi gam kai sung hu thip chat i pi ji nam tel MLA jong lamkai at SOO langa lamkai jong lamkai na hi chi te ni ahung ki tho ko pha na chu koi macha mi pi ew do ngam talo a khuti a hi le chun iti kuki cha ten ithil thu mu chu imu thei deu ha tu ni a hi eima personal eima in ko adinga thil hi ki thum a hi poi inam pi gen thei ha sat na zo se ki le do thei ni dinga hi pan kila a mi pin lam zo na hi hen thi na man na hi zong le mi pi ki phalta na ki tong cho a hi wa nga chu tu ni a ilam kai hovin hita in zo do na chung wa jong pan ki langam talo tua jong hi veleu han inam se pai ho hi alung bo yo hi tai adi se na kampo pi district sunga hi chilang sai na ho khu tu le tu a hi ham jong ham ngam talo mi pi jong ham ngam lo ama ho jong ham ngam talo khuti le ku ki cha te khatna ding kho mo hi te lam zot kho mo hi te ki ti pa chu hoilang ge hi tam na hi thei talo hi a khuti le tu ni a ku ki cha ten ikine piu chu koi tam tel KZC ho bo ta chu KZC ho hin itiam khana pan a hin la wa hi chi chu lung thu ni te ni do na a chu na a hin to go na hi le a inu ki haldinga ta na hi ji a chu hi chi ipgm tele tunia inam zo do ho i macha ki longam lo ki thip chat chu ipgm tele hoi ta security api usala na security api ji wa chu koi macha yangam lo cha hi le KZC tunia hi mi pi lungdei banga vai hom nom jong a hop theilo na hi ipgm security nei lo chu na mi pin ki to sot le hen lang i dei ingai teo hin sei do hen kiti jong le apan khom pi ho sanga a hat lo ji wa chu ama hon tha nei zo lo chu hi chi hi mi pin lungel tha i nei deu tu ni a jong hi aki khel nai poi mi pin lamkai poi ti wa lamkai chula lamkai uma mi pin ki to sot lo chu mi pin ki veng bit lo chu mi pin ilung dei banga hi movement hi chal ha thei hen i thi wa hi le chun tunia KZC hoi suhat no hi ti phung zo si nam zo si tribe zo si kiloi khom na a leader kitung do a hi hi chi ho hi suhat no hi tin security hoi ta apeleu han tunia hi chi inam zo do ho sanga hi imachal ri wa hi ti chu apoini na hi han lang athum na a hi le Kuki MLA khat ei na dal ha ta na ei na dal ha pi ta ei na dal ha taw tiu te tu ni a Kuki cha ten MLA som inei ki son piu chu a hi le hi chila a chu khat chu mei te in a vo pi wa kum i za nam khat gen thei ta hin kho a hin mana tul ha na 21 February 2026 a na moliam ta cho pu vung jagin walte tu ni chan ge ya hi a in kote hlilon na hi hul nai lo hi ti jong hi igel do ngai hi chi jong hi mei teile Kuki 2023 May 3 a i hung ke boy wa victim hinalai hi a hi le tunia Kuki cha ten MLA som inei viti a ki son pita inei yu hi chi a MLA chan pi hon jong pan pi ta lo wa tunia ama chang se a hi ta hi thina man na a hin to nunga jong don lo dai lo to banga ki koita a hi le hi chi Kuki cha ten MLA som ki son pi leo khat ahung mo lem na chunga i MLA khat mei tei hon ei tha pi wa hi chi MLA mi mai milham mai hi lo chu MLA khat ki tha na chunga
TUNI a Kuki cha ten koi penin a tha ham a hi lo la hi chiwa ana so se ho hi chiwa migilo ho government in eimat do pi hen ti a jong khat vei cha jong ki thum khalo a hi lo wa hi le hi chi MLA pa chance hoi ta ta pathinin AP na ho hi chi MLA pu wangsi na mangcha a hi lo le inamin aman athisan ahin phal do na chunga Kuki cha te phat theina ding tampi ho jong ki gel do talawa TUNI a hi along jong hiti a chu a athat ho aman ho a hi lo la avo ho hol do na dinga ki phin na nei ta sanga mo se a voilem ding iti pau hi ilungelu igel thau angai TUNI a hi THEI le KANAM te hon iki ho to wa pan ila pha no hi tai MLA khat noi min hi ta dei lo bola e bol pi na chunga hi ipi bola ki phin na jong inei ngam lo ham a hi lo le min MLA khat dei lo bola e bol pi ho TUNI chan ge a government in na sa lo ta free ta len sa na layu hi ipi lungel inei ham hi chi ikigel tha wa ngai ti jong hi KASEI do no min ei ho ku ki cha te politics bol hi pum fela fel ai tai ti jong hi mi pin Ihet no ngai hi alina KASEI do nom cha hi le ima ban wa tu a election tu a politics pai fel ta jong le ima sangwa hung hlung ding 2027 election hi phateta ai ki got no ngai mi tampin 2027 wat na lai chola tu a February hi pana iti mai theu na het lo ka wa hung thung kit ding ai ni chi ki got kit lo wa hi le chun chom lo ka ong lun ting la apet pet na I chan ham khat ho sunga I boy kit de wahi a hin la tu chunga MLA ho wang a khat na khat zong thing kit ta lo ding in mi pi hon ki ha se lo hiten inam igam ngai lu ho bo tunding go hiti chule security to banga mi pi dinga vai a hin hop theya a hin hop hil ting jong le I dei ingai seido ngamna hichi MLA ho chu tungo hiti TUNI to banga MLA khat itun do wa MLA khat inei wa ahin la igam inam zo do ahung panga I macha seingam lawa I umu hichi to bang leader ho wang tun daute leader khat itun do wa hile idei ingai iseingam naw leader tungo hitin igam inam gen theina het pi thei leader tungo hite hichina dinga phateta ki got deu security hoita ki bol deu a khoti lawai le hi chi jong hi political hung fail kit ding ai ku ki cha te sunga na ni chi chu a chaina a point li I topic ngwa I lut masangova iga sai theu hintin tu hin I topic ngwa lut talewan zan hi a news a jong chu kana sai ta in sana kai thel village authority ho hin gammei hal ho chu Kuki cha te hi ve bolero a hungwin hi ta chu bolero gari a kona hung kum hlavin aban bana gam ho hi ahin hal wa hi ti a hi thupon ana bolvin ahin le ho Kuki cha te langa I vet nai le ko I ma chan don but na hung ki nei ta lo hi chi agang thei pe na don but na nei ding a hi ti a het sa na hung ki nei dung zuya chu TUNI a hi leplin village authority hon chong pateta ai chwai clarification ahin bolvin jan hi 23 February 2026 a thilso ho chungchanga hi hilchet na phateta in ahin bol tawi ti ho chongki mu ai in leplane village authority leader ho hinga nam thalenga ki pa thu iga phonu hintin adi lo dan hole tanghul hon Kuki cha te di lo ta a allegation di lo ta ahin bolwa hichiwa ama hon propaganda video zat asiem ho jong hi adi ahi poi tia phateta ahin phondo jevin ama ho chunga jong ki pa thu iga phong ven hi chule tangkhul ho hi chikeu si a jong chu alungkim di nai po win tu a jong hi chi kiloi khom na ho jong hi aja da bol do ven e ho hin TUNI chan ke e ho bo I bolam tile tangkhul ho jong hin ahin bol ven indigenous people forum Manipur ti ahin Manipur gam sunga hi ama ho bo hi indigenous dana he ong do ke tai
hi chi Indigenous People Forum Manipur hin memorandum anapelut kinin hi chi hi Ihet thei de wa chu National Human Rights Commission hi chi wa hi petition file anabolo a hi lawai la complain ana thelut naw khat ga sei lawan hi chi wa Indigenous ho hin Indigenous People Forum Manipur kitia tanghul kiloi khom na ho hin lekha anapi na wa asei be na wa cha hi le Kuki thing noi ho to security force center security force ho hi akitho kho movin litan sarai khong kitina kho a hi ama hon security phata ina pi win Kuki thing noi ho lut no win tanghul ho in som ni lenga anahal ha wa hi ti a jong hi video proof kane yuvin lim proof photo proof kane vi ti ho a jong hi thu seina anane yuvin asei be kit na wa cho a hi le tu le tu a jong hi security force ho panla na a hi Kuki cha te hin tanghul ho agamu wa ko na nor do na dingin to gon ane yuvi ti a jong hi thu hi di lo ta ta a hi akipu thu wa hi ta chu memorandum lekha na ji wa human right commission a jong hi National Human Right Commission a jong hi petition anapi oti chu complain anabol memorandum again thei ha sat dan ho hi ta chu lekha na pilut ki no vi ti ho jong hi mo a hin la I chan ge a hung lol hing deu ham I chan ge a hung boy ding ham ti wang sei thei a hi nai po in hi jong le ama ho jong hi ei ho le mei te ho ki boy I hiu ham ni ti ka wa hi na sata ki got na ananei dan a hi in tu a jong hi chi gal inei lai ta wa hi ji hin Kuki cha te hi langkhat langa hung ke ko nge bole boy ding a hi ti pa hi a het je wa hi chi chance la hi pan ala wa hi in KASEI ma banga cho ma wai khat la khat jong ki heto theilo a pau jong hi ki heto theilo ki heto na dinga cho ama ho common language khat ane win hi chi chu aza lo vai le mei te pau ti lo vai ki ho to theilo vai press release bon wa het ding wa thu aso jong le sa pau ti lo wa hi adanga ki so thelo e ho abanga hi e pau wa PR ki so ho hi abol thelo wa hi ti chu iga ai thei diwa I sei wa hi in TUNI a jong chu center force ho le Kuki cha te apang khomi ti pan ala na zal wa hi na sata an kal song kit no wa gam sunga gam veng bit dinga Indian government in angan si Assam rifle ho hi patrolling anachin ho wa hi na sata tanghul no pi ho hin anaki din te PVT ho jong hi mo hin hi che ho apan la dan ho hi ivet na hi le chun tu a hi tanghul hon jong agam sungo wa hi thing noi izat nam khat ki semo ngaban le village volunteer tai ma jong hi thing noi ho to ki thoa training aza jan he pi lai ta wa hi ji chun agam sungo wa hi che ho kimat kha ding le hi che ho ven theine ding ai nu mei hon pan na sata in alawi ti jong hi mu ahin phungyar kiti hi chi bazar sunga jong hi tu ni achu Assam rifle ho to na sata kidin te na ho jong ana umin lamlen ho ana tinguvin sepai ahung ho jong chu ID card na sanu jong check a boluvi ti ho jong hi mu ahin tu ni chan ge a e ho Kuki cha ten gen thei ha sa na I tho over igam sunga center force ho hung ting jong le hi chi chan ge hi ke bol khalo a hin la tu ni a hi tang hol ho hin na sata hi che phungyal kiti kamjong district langa hi sepai hung ho jong hi a tingovin lamlen dunga hi thinga se vai ta cho a halwa a gam sung mo mo nga hi center force ho na san ge lut ding jong hi ana phal pove ti chan ge hi mo a hi in I chan ge a hung chal ding ham wang a ki ha po in a hin la phateta ama hon jong a gam sung a hing ki ven bit nova ei hon jong e gam sung I hin ki ven bit nova le chun Manipur wang hi thum hung ki so ding a hin la Kuki cha te khat la khat ki to lo ta vai I hin hop kha vai la wang chu ei ho dinga hi manalin ta hong so na ding lampi jong au mi ti chu he theine diwa iga phon wa hi in tu hin Manipur CM pa pan la dan ho ga velo han hi chi Manipur CM tha pa hi
center achi ahin achangsi achi ahi po in aman anakil hendo anoya pangding deputy CM dinga anakil hendo khat Kuki khat naga tia analendo hi chi MLA te ni zong hi anaki puin hi ta chu Indian government hi nga hi mun chom choma hi tauna agane ti chu thum na ho agane chu a hi le tu chunga jong chu zan hi a jong chu hi chiwa union minister pa jong hi aga ki mu pi a aban le IDPS ho dinga hi in ka sa pi no me sanga tabang ti hi aga thumin a hi le hi chi in sanga sa na dinga hi PMAYG house hi chi scheme mang cha a hi IDPS Manipur gam sunga IDPS ho dinga hi in sanga sa pi na dinga hi approve anabol tawi ti phalpi na anapetai ti jong he mu a hi in hi chi keu hi a hi po in tu a aman hi chi IDPS ho dinga chu thum na ane a hi a hin la hi chi in sanga sa na dinga chu budget iza thong ding ham a hi lo le I ta banga in sa ding ham tu a IDPS ho na in ho imu de wa hin hi chi to banga ho sa ding ham a hi lo wai la atum to ma sa pi ding ham ti wang hi phatte cha ki sei na ho wang pon hi zong le in sanga ka sa pi ding hi ti a hi deputy CM te ni to hin an chi khoma hi ta chu mun chom choma hi minister ho anaki mu pi a minister pa keu hi lova CM pa chan ge ya jong hi anaki mu pi a hita chu Manipur gam sunga chamna a theina dinga hi panila pi de wa hi ti a defense minister pa koma jong ga chi home minister pa koma jong chi ngaban le PM pa na san ge jong anaki mu pi wa hi in a hi le tu a hi Kuki cha ten igiel liu khat chu hi chi hi news a lo wa hi mo a e ho sunga iga het theina device e wa hi in IDPS ho dinga in sanga a hin sa dinga hi le chun hoilaya in sa pi deuham eho Kuki cha te adinga cho hinge gam tampi nai inop mole buffer zone langa sa witen inop mobile kho mun khat on na a bon wa chen theine di win tu a hi hon jong CTCM ding a hi lawa hi le kho isiama hi jong le in za khat jani bo hi taloding janga chunglang siam ding hi ti a to gon inazing lai wa hi in Kangpu P district hian more hian atengno palang hian chandil lang hian a hi lawai le chochanpur lang hi jong le hi chiwa isa sa na diwa hi mun khat bo itelu ngai mun dang isa lo deu mun khat bo wa isa sa deu huti ai le chon in sang khat sang ni an sa a hi jong le I chan ham khat na hi chilai mun chu hung khang to ding hi chi planning hoi ta ai nei deu hi chi bana chu gel kit deu khat chu a hi le MITE ho in hi hoilaya in sa ding hitam agam sungo wala amuna mol talo a hi le tu a MITE CM tha pa longel hi hoita in ga ga lo chon suknu langjong buffer zone su ke ding lam kalangjong buffer zone su ke ding aban le suknu langa IDPS ho jong hi na in na ka kinung le sa ding na hi vetia kitip na ne ya hi in chule churchan pulanga MITE ho jong hi nanung lut diwa hi na chen na in ding jong ka sa pi ding hi buffer zone kilado ding hi tai tia kitip na ne ya hi a khuti a hi le chun tu chunga defense ho nei ki tho pi diwa hi Prime Minister pa hi nga Manipur zamna theine ding hi chi ka bol ding hi tia thu aga saidan ho to gon anei dan pau hi planning hoi ta ki sim hi chu a hi le ama ho gam sunga MITE IDPS ho chu in a hin sa pi theilo ding ting le hoila ya hin sa ding ham Kuki cha te gama hin ke di so buffer zone su mang na ding to gon a hin nei ding chamna tai hin ti ding igam sungu wa inan sa pi ding hi chi ting le chun kot I hon diu ham KANAM MITE ho TUNI a I leader ho jong hi ga veleu chun ding hi ama hon jong Kuki cha te gam sunga ki sanan ti hi panmun ala to bango a hi ta in hi ji chun KANAM MITE ho ichi thewa ngai ima sangu hi vet le jing chet na hi tai tu a jong hi I leader ho kita lo je in government is join partner wa chu government in to gon khat a hin ne ya hi le chun ngan si na a hin pi te di wa hi
Kuki cha te sung a hi ting le nang in hi chiwa pan na la anga ye ti chu hi chu hung te ding ai hi chi ting le chun Kuki cha te iti din deu ham tu ni a kangpo pi district sunga thip chana yum bangwa I jingwa hi le chun hi che ho hi bai ta mei te hon a project ho a hin chai deu I gam sungu nom ta I hin la pi deu hi ti jong hi ka sei do nom kin ne hi tu ni a pu vung jingin walte along a hung thun na chunga jong hi Manipur secretary a hi in a hi lo le Manipur governor a hi in ama hon jong vil ha na hin nevin along dam sa a hin vevi ti ho jong hi mu a hin ngi chi chung changa jong hi UK ne hon jong thu so a hin bolovin nam mi te hi nga yet sa le thu phon ti a jong hi ama hon jong thu phon a hin bolo hin a ji chu zan hi a chu e ho hi I phat lo dan hi kidang hil a hi in khat la khat I ti le I ki hen thei di ve khat la khat ke ka chung nung dem ti pa zo hi lungel I nei pau hi kanam mi te ho I hla sap naw hi tu ni a nangin na in sung adang sei daw te na tribe dang jong sei daw te na in sung na pien khom pi na nu na pa na chen khom pi na in sung hi chi in sung niaw cha chu ga te ka lew chun hi chi na in sunga chu ke thu nei pening e tin lang pan la le chun tu ni an in sung chu nom lo hel ding a u pa ka hin ke alien pen ka hi in hi ji chun ke thu bo hi han ti le chun na pa dam na la ya I ti da na nangin hi cho na sei the ham na ki to lo ding a hi lo la ke a niaw pen ka hin ka in sung vai ke thu chi han tin lang bol le chun dan het lo hom hung ki tin lai ding hi chi to banga chu in sung nop lo na dinga to go nei tam pi moven mi tam pin tu ni a jong chu social media dunga chu UK ne ho an ki thala ya chu hi chilang site ki kha in khu chilang site a ki hongin tu ni a jong hi chi to banga bol ding hi ti loi jong emo tu ni a in nam sunga nam se pai ho UK ne ho an ki that ne an ki mane ti hon tu ni a lungpi kenga thupon me pi het sa na hin bol chula kilung to ta in init dewahi ti a thupon a hin bol ta chu pu vungjagin walte nam pi adinga martyr a hi in hiji chun phateta init dewahi ti a min thu phong jota aning lang khana ki tom te te boina siam go te te yum pau jong hi alang khana ki to mo na khat ma hi kanam mi te ho alin ding a u ding a hi lo le u pa din mo na idin ngai hi iti wa hi le KINEOSAH phot no hi te ma sa pen na KINEOSAH hi tin tui jong ho ga them leo cho niam di de jing a hin la ki thol lo na lo cho mun tina ho hom neu chom jong le long do thei na song I to banga ta han lang thi I to banga ta jong le force ta a hin kho ting le abona a kho sit jing thei a hin la song ho ata ai thi ho ata ai tin nang a hom neu khat na loi lut go le cho na loi lut thei lo ding tu ni a ilung ata a hi le thi la song to bang hi di wa hi a hin la tui banga iniam mo wa hi le mun tinai ki thol deu hoi lai mun hi jong le ilut thei deu ki to ta ilon khom thei deu hi ti pa hi tu ni a kanami te hon het deu ka dei ja cho niaw cha ka hin sai sao a hin tu hin KKL ho ki pa thu phon a hin bolovin pu 57 hinglip MLA pu let jamang in ngeta chu KKL ho ki tho pi na le an kong a hin sim na chungwa KKL hon jong ki pa thu a hin pong vi ti chu iga phon do hin tin chule tu ni chun da ta in silong langa training dinga hong agnivir kiti hi chi schema na sepai army a loot dinga army a loot na army a pangding a training ball goal hang zone g haukim ama hi phai pi jang ho a hi in hinglep Churchanpur district sunga a hi in a hin la a training a chai ma sanga hi dammo na khanin a hin pha a het man lo hela chom lo ka hi ta chu a hin kho anamo lem kitnin tunia chu postmortem ho a chai win
jing ka pungni la la hun Guwahati an po la deu Guwahati a ko na phai a hin zot deu infal a hin zot deu infal a ko na a chen na Churchanpur district a hin zot kit ding hi ti zong chu iga ki het sao hin tin hi chi hi a khat veina a hi ta po in tu hlama ma hla nga jong chu gol hang khat hi chi to banga hi ta chapa khat anamo lem a hin ama jong agnivir ma a hin ARCA na umkina aman jong training ana bola hi chi to bang nat na ma a cha na molem a hin la tu le tu a hi sepai ho a ko na thu ki za dan cha hi le covid 19 tha umkit a hi ti langa hi a sevin a hin la hi chi wa hi kuki sepai sunga KANAM MITE ho sepai ho phateta lung igelwa sepai sunga jong hi lung thim nei ta na I to phan no hi tai aji chu tua hi inam pin gal ke ne hin melma tam ta hi tai a hi le hi chiwa agnivira sepai kila training ball jong chu kuki cha te keu I poven zat dang nam dang tampi hi a hin la ipi bola tu ni a hi kuki cha te bo I thi zeng ham hi chi jong hi gel kham ta khat a hi hi chun asi awang lapo hitin hi jong le sepai sunga training bola I ati le kuki cha te hi chi to banga hi umdi set ham hi chi I holo angai mi het in hol hi jong le han thu dan ho I holo wa postmortem report ho jong hi pateta I vet no wa I ti dan ham covid na a hi la covid na thi ho jong chu mi tampi ana hi a hin la adup kha cham lo hi chi hi akivet na hi le ei ho ei ki target nga phaitam ti ho jong hi longel a umin hi ji chun chingthei ta lamkai ho jong vai ho mo hi tin niau cha khol gil na ne yo hi ti jong chu ka hin tip nom hin tin chule Chandel district langa jong hi sipai ho hin apart chenga operation abolvin man cha cha chom ho jong he anamando vi ti ho jong hi mu a hin la hi chiwa iga sei nom pe no cha hi le tu a Manipur CM tha pan buffer zone su ke ding meite ho nung chen lut sa ding ti a to gon anei na pa je a hi igam sungova a hi lo la a hin chon lut got na hi chi area dung ho a hi nasata operation chil ha hin hi chun ki beng phau hi tin a hi le tu a hi chlai la operation phateta ahunga hi le government chu ngol lo a hi thil khat to gon khat aneya project khat aneya hi le chun hi chlai mun chu ahin su thin masat deu hi chi tiang le chun a project pau chu so ahin bol deu a hin in zawa jong KASEI ta in meite ho agam sungowa in asang tela sa na ding anei lo a hi ji chun ei ho ku cha te gam sung ahin tup deu a hi in ji chun sepai mangcha a hi lo la state force yan center force ka hepoi hi chu ho mangcha ai ku ki cha te gam sunga operation na sata ahin bol deu aban ama hon tha anei theine di wa hi operation min pu a jong hi muntina strategic apan mun ho hi phateta ahin vet hla got no hin hi ji chun ichi theu ngai tu ni a hoita pan law hi ti ti wa hi le TUNI tangkhul nupi ho panla banga cho igam sung monga hi cho jong ilut sa lo de wa hi ama hon jong kilung to ta din sa adin no vaile center force lut ngam lo pi chula hi chi to banga cho e hon jong pan ila lo wa hi le chun imas sang deu hi jing chet na hi panla phat mong a hi tai inam sunga lamkai mi pi lungdei banga vai hom ding ho hi to sot dan the mo hi tin ET ikitho pi deu ham ET security pi deu ham ET le mi pi lungdei banga thu a hin sei thei deu ham ti pa zo hi ingai to phat no hi talo ham ti chu a chai nai ga sei theu in tin TUNI Kuki news in ve a hin ngai hla ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki chapa